Il-fdalijiet tat-tieqa ta' Dwejra jinsabu taħt l-ilma fiskiet, iżda l-memorji li ħallit jibqgħu imnaqxa u l-kurżità li qajmet fost dawk li qatt ma kellhom ix-xorti jarawha tirrenja. Aktar minn ġimagħtejn wara li riħ qawwi ta' daqqa tal-mowt lil dik li kienet xena ikonika fil-Gżira Awċija, żorna id-Dwejra fejn sibna turisti li għalkemm kienu jafu li ma kienitx hemm xorta marru biex jaqtaw il-kurżità. I heard 15 days ago it was broken. I was so pity, but many people said about this site it's a beautiful view on the sea, and at least we know we couldn't find the windows, but we want to come for the seat and the view of the sea. It was so beautiful and so wonderful. I saw the picture, it was very well, but now I'm here, I think it's very great as well, without the window, but it would be very nice to see it, of course. Bejjeħ li ilu snin jiffrekwenta dan il-post kuljum ikkonferma l-kurżità li ħakmet lit-turisti li żaru id-Dwejra fl-aħħar jiem. Sissa għadhom jiġu xorta waħda sissa, għax ħafna nies qegħdu jiġu anke għall-kurżità biex jaraw x'ġara u ma ġarax. Imma sissa bħala turisti jiġifieri qegħdin jiġu. Tkellimna wkoll ma' xufier ta' taxi li għalkemm qal li jemmen li t-turisti xorta jibqgħu iżuru id-Dwejra stqar li mill-esperjenza tiegħu sa issa fl-aħħar jiem meta jgħid li t-tieqa m'għadix hemmhekk, it-turisti bħal donhom jitilfu l-interess. Il-turisti għadhom jiġu xorta waħda. Imma inti qabel kont kellek prodott u tkun tista' tgħidilhom li hawn it-tieka li tista' tarrijilhom. Illum ħaġa li marret. Iltqajna wkoll ma' koppja Finlandiża li ilha tgħix għawdex dawn l-aħħar 3 snin. Għalunna li t-tieqa kienet l-ewwel attrazzjoni li rridu jaraw u kienet xi ħaġa li jħobbu jmorru bis-swita ta' spiss, speċjalment f'xi lejla sajfija. We didn't even believe first. We thought it's something like 1st in April story. But we felt very sorry and sad because it was like an icon for us. Minkejja x-xokk u d-dispjaċir li ġabet magħha din l-aħbar u ma' ħafna li qed isostnu li Dwejra mhijiex biss it-tieqa. Insomma d-Dwejra xorta baqa' potenzjal kbir għax għad baqa' l-lenzi sabiħ ħafna, il-fungus rock, il-blue hole hemmhekk, jiġifieri hawn x'tara. Bħalu jaħsbuha il-koppja Finlandiża li ltqajna magħhom li stqarru li Dwejra tmur ferm lilin mit-tieqa. This is not only as our window, this is Inland Sea and Fungus Rock and everything else.